L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa meta affaċċjat mill-midja ders komdu ma rridx iwieġeb u bilkemm ma nfexx jinbotta. Ħaġa waħda li għamel żgur li qabel ma' Peter Aġus li bħal donnu qed ikkompeti miegħu min jibgħat l-aktar ittri kontra Malta fl-Ewropa. Quddiem il-binja tax-Xandier Nazzjonali wara d-dibattitu li fih qal li fil-Parlament Ewropew ħajibqa' jgħid kontra Malta, ippruvajna nistaqsu lil David Casa mistoqsija sempliċi jekk ma jaqbilx mal-ittra li bagħat il-kandidat nazzjonalista Peter Aġus lill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Vera Jourova li fiha Aġus talab lill-Kummissjoni Ewropea tikxef snina ma' Malta. Casa, akkumpanjat minn Michael Fenekadami u Beppe Fenekadami u li jgħin anki fl-attivitajiet kemm tal-Partit Nazzjonalista u tal-Aqda Repubblika, infex f'tajjir kontra l-Partit Laburista. Imbagħad ħaret spalla għal Peter Aġus. Il-ittra ta' Peter qed tinkweta. L-ittra ta' Peter. Casa tant terż komdu milli jwieġeb il-mistoqsijiet li bilkemm ma spiċċax jimbutta lill-ġurnalista dan l-istazzjon li baqa' jsaqsih il-mistoqsijiet. Ma kollu Casa ma tax każ dan, tant li kompla s-soltu retorika konfrontattiva tiegħu. Na Kastilja mimlija kriminali u korrotta. Peter Aġus. Litra li bat Peter Aġus l-Europa. Inti taqbel magħha litra li bat. Għandna Kastilja mimlija kriminali. Casa tant kien skomdu jwieġeb lill-midja li spiċċa ħarab ukoll meta staqsejnieh jekk din litra ma tagħmilx parti mill-gwerra qaddisa li qal li se jagħmel. Dik il-gwerra li kontra l-korrotti. U dik il-gwerra. Kontra l-korrotti. Thank you very much.